Түркия Республикасынын Анкара каласында уюмдаштырылып отурган бүгүнкү Улуу Дала тарих жана маданият атты көрменин максаты Евразиянын Улуу Дала белдеуинде эрте темир дәүрүнөн казыркы заманга дейинки калыптаскан тарихий маданий мураны бауырлас Түркия элине таныштыруу болуп табылады. Bu güzel sergiyle buluşturan ve Ankara'da pek çok ülkede düzenlendikten sonra Ankara'da düzenlenmesine vesile olan tüm yetkililerden, tüm duyarlı insanlara teşekkürlerimizi burada bir borç biliriz. Ұлтымыздың баға жетпес қазынасын тамашалаудың таптырмас мүмкіндігіне ие болып отырмыз. Осы іс-шара арқылы түрік көрерменінің де қазақтың бай тарихи және мәдени мұрасымен танысып, тәнті боларына күмәнім жоқ. Біздер үшін өте маңызды бүгінгі оқиға. Неге десеңіздер, атақты Анадолы мәдениетінің музейінде алтын адамның көрмесін ұйымдастыру әрине ол үлкен қуаныш, сонымен бірге үлкен жауапкершілік. Başlığının üzerindeki bu yerdeki altın kanatlı pıraklar var ya, atlar, onlar bizim milli armamızda sembol olarak yani iki tarafında koyulmuş ve onun üstünde o tarafta 4 ok var. O dünyanın 4 yüzün yani 4 tarafını gösteriyorlar. Is our culture together with Kazakh people and all Turkic people. It's good, all are interesting. They're all very old and I find these very interesting, including that gold man. Лучше всего и больше всего о стране, о его истории может рассказать вот такая выставка. Потому что язык музея – это универсальный язык. Это выставка, которая вот в таком объеме впервые проводится здесь, в Анкаре, уже, можно сказать, имеет успех. Ama ilk defa burada sergileme imkanı bulduk. Bundan dolayı da çok teşekkür ederiz Kazakistan Cumhuriyeti'ne, Kazakistan Ulusal Müze Müdürü'nün şahsına, kendisine, Büyükelçiliğimize, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığımız yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Böylelikle bizim ata kültürümüzde, ata topraklarımızda ne kadar büyük hazineler olduğunu, ne kadar büyük sanat olduğunu ve evrensel bir dil olduğunu da görecekler. I know Kazakhstan, but not very well. After the Dimash concert, and I love Kazakhstan. Altın Adam is in Ankara. I am very proud of that, and I'm very happy to see that because I love that Kazakh and Turkish culture. Когда мы организовывали первую выставку, конечно, интерес был не такой же большой. Я уверен, если после 10-й выставки вызывает огромный интерес, то дальнейшая наша деятельность, она, конечно, по всему миру будет и громко говорить, что Золотой воин действительно достояние мировой цивилизации.